Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Blay phi baro kini kilongi khubor bamte kasni. Karibhoy Livestock and Supplier Association menta kasni ka arpsan trik uyayong arhajar arpsan kilalit banya kendu ya menteri ke sarkar jelau beri khmi ekatnat ri. Uba Alexander Laluheng habaya day ke jingpan NOC banbu no ya ke Jakarta talasi ne ke checkpoint hapo upod usam Karibhoy district. Habakran Shakilat Pathai Kubor hadin kejingwan yikundu ya Menteri Upi Shilla President Karibhoy Livestock and Supplier Association uloong bahaga jingelang jong ke kenhun kabla pelong ha kasantrik ubna yayong arajar arpsan kila shim da karai ban pha da ka shithi shakibor badekmi na gabentaban ailat ya ka association bagan bu no ya ka checkpoint na gabentaban kmi ya kimrat haswa bakin rung shapo ka jila Meghalaya kibawan ra na po ka jila Assam. Uloong ba ka jingmut jong ka checkpoint kalong ban pinti kana na kabenta ka kot ka kya bat ka jing shan jong kipat ba nong bam ya ka do bat ha ka juk ka poru ban pinmi ya ka khajna jong ka sarkar. Uba shilau uloong ba ki jaka ka ba ka association kalabu kum ki jing terwaban bu ya kita ki kerdap talasi haribhoy kilong ha siang mayong maulasnai jirang bat ha kithan ka bernihan. Syu ulapan pauru bagadan kawe ka kinhon ya kabala tip kum kabala di ya ka chalan hagathan siang hagador ka ba 8,000 sanspa kawe ka kali pick bad hagathan jirang kabala di hagador ka ba 1,000 sanspa tingka bad halor kane na kalyang ka association kala pentip sya katnat ri. Na kalyang menteri ulapan pau ka jinglong kloy ban ai kakti kamon kakti kadiang ya ka association banne ikabadon kam Henry ula kentu ya ka association baya menta kin haban register shwa ya ka yo bat hadin kata unsale e ka badan kamban yarap ya ka association. Halor ka jingdon ka jinglum pisa khajna be an da ka we ka seng ka bala tip kum ka menteri ula ong ba halor ka ne na kalyang katnat kan sakmi bhabat on da lalap ya ka jing shisha kan sa shim da ki sunjam ki bating e. Ke jingkirpan ke jong kesyan nagbanta ke prayer of submission NOC nagbanta ka checkpoint ki katto kanai ki benta Karibhoy district ki belongkum sa jirang sa siang sa molosnai bat sa bernihan hadin ke jing pensyai jong i minister jong kabinet minister elhek yong ba ikloi ban ai kiti kamon ke diang ya ke asyan banle ibdan kam dan rayamenta ila kentu yang ikum ke asyan bagin register shwa ya ke market hadin kata ke ke bede banle ikular banirap yangi kata ke de ka jing pensisya ke jong minister jong ni kan kesengi thank you livestock market ma kadang ada dang private livestock ma belum mentan maringi baru gede ba ki member jong ni livestock ki de ki bayarap lang ni jing rap kila kala belong kalan jong masih kidon ki ba kalan ke seniang kalan ki moy ma kidon la ka private stock dia kajing penbait long bat minister bat DC jong Karibhoy to singi long ba nang ne sukmat long ni penbait kata gerukom bangan register no kawe ke market ban long ke stock jong gani Karibhoy livestock hadin benglio ke caka hadin mengidap register nak liang ke DC nak liang veterinary kinwan ban page la ke caka la ke caka kalau long ke bebit ke bebiang de minister kena ke singi ong ba ngakuloi ban le kat bala ingin ke kam mentah ke jimbit ke jumba livestock jing sisya livestock kadai bat masih bat moy bat seniang bat belang mah bat siar oi ke julut kena livestock man bat ke department ni purpose segitu ke jaka lai teli ke jaka spot jirang ke we bernihat ke we sam siang ke we sam losnai ke we sau teli ki purpose kin purpose hadin bangila fit minister ong ban ngin hap ban wani kendu biang ban sumit biang kum kini kiju ikut kislah nak benta ketika stok jong kene ke mar jalan ke bagi di kita nyum siang kene ke jalan ke ke ba kidi ke dor ke ba arajar sanspa we kelima te kene pat ke bagi jirang
Kene tu usim lah hajar san sepak mo. Dari kau ke truk na kau. Kawai ke pick up. Nah. Kumta. Lah hajar san sepak. Kemalos nai tempat don hidup minta padlap malos nai. Bernihat padlap. Ketekam nak liang asyan ngila bu uruk ke jeng pentip saka veterinary mo nak benta ke health certificate de ngipan ru kan ngi ke check health nak benta kini ki merat kimreng de minister itu ingi bapen biang suaya ke jaka ke yau de kita baro ila kular ban yarap bat benle eka. Nak liang juga ngila kerpan ngila kentu minister nadu nang na state level, district level, naga department, naga kabela, naga surkar manjongi nang na state government, nang district level, nang ki department kumgi veterinary, bat mangi asyan, bagi ni tray rengkat naga benta kecing bit kecing baha, jong ki babun balang. Kecing up adu menta te ngimpat up dia ba haduk menta, nomor haduk menta hadin bangi wan napo veterinary nong po. Dan te ki ong balik kendu minister, ngiwan sedisi nong po ong disi rong kendu minister. Te ngimpat nang banle kumno kata daw ngiwan mendes ngisene syau minister jong ka department. Riboy Livestock and Supplier Association tegi kwa benda yaka checkpoint. Tika checkpoint ni implement ni kena marba checkpoint ka sarkar ka nasional ka jong checkpoint. Ti kingang ajimut yaki tapi kwa ban le besar ni kam tapi iyo kwa bo market bo di ka jong bat how DC di chairman of the district. Tina kalian ngajong na ruang nyarap bo DC unai. Kemat na jong ni siyo suang iro tamang empat yu ida kemat na jong. Makilapan i. Kata la dan ngiyo ka complete. Mungkin kila patai ni ngin sekren na po ka office tu. Dan ngiyo apa dia walang specific kebalong do kadon ka authenticity ke ka proof ke. Tinggal sim action ke. Jadi ngindo ka proof pada dia gimana ai macam action. Lap pada dia ke dia ka sulka ka dia sim action ke. Dia kelap kita. Bo chairman du DC hijong district. Dia disiru dia kata kajong ka pari bo di benpet digi ke benjai